To minuk jolo. Aja na to langsung manre. Malaki jowe, kemudian kita minum. Namo talutak gomi. Yang penting minum jolo. Pura pi minum, napa malaki nandre. Iro nandrewe aja tataripakan reang. Ko papasan na tau pandita patareka aja ni taripakan reang. Ijepu bangi ro nandrewe nandre biasa. Kemudian kita cium. Imawi napa yemma iro bauna. Yana ro nakada ipandrei nyaweh. Iro nasa tau panditero. Ipandrei nyaweh. Imawi napa yemma. Napa ma bismillah napa yandre kasarana. Pura yero ala siki. Jepu siki. Aja moni cedemo angkadan remate ke kutina tiala. Napa itahan napa sae. Deto sini mau. Itahan napa sae napa yandre. Napa yemma. Angka tau pandrita mapak gurongi maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ko yemma angka todena na pakai. Jadi setiap yemma iro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iro nak pamulangi imau yolo napa yemma iro bauna nandrewe napa yandre kasarana. Yang kedua deni mau ya langsung yandre tapi itahangin apa sae. Yana tu nak kalepanri lahirangi. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napaki malah pakan reang. Tapi makanya tau pandrita namoyam itu nak talut timpu egan nak toni. Mau pakai mau puasa. Dia mau maliwasat tuh. Iya. Tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya kapa di. Tapi ya komatareka nak pakai ya tuh. Iya. Yana tuh ampai tau pandrita. Kau tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre. Tapi dia niru lady. Dia peniru lero mola. Aja nananya ri pakai. Ya biasa ini pitu pirimo pak kapan. Itu. Kemudian angka pas syarat keduanya mesti matambaki aja nagana bali timpu ipaganjil. Dapahan ni masuk. Aja nagana bali aja mo tareke ni maka da cikdi. Dua aja mo andre moki mepi masomatu alaki werinung. Kemudian minum sedikit. Napaki saji nandre cek dek tabagi telui. Yaro terakhir Napa tandre. Tapi ya kanjana kalau kita bisa anukan. Pak angkat tu sikiri napa gurongang. Tau pandite tapi jarang orang pakai. Matangangi manre itu napa curi sikiri. Tapi aku ya rona ya bana rota pakai maka dah. Komanu maka dah mini maso. Alaki wa cede tinungin apa? Malaki nandre cede napa tabagi telu. Capaknya itu tidak usah dihitung. Kemudian kopura ki manre, meki manre bepan remoki jo bepa, remoki. Tapi air terakhir, wa pacapurannya inung menentukan itu. Kaya yasang, ia ko minungi, ipatamay wa ko sumpange, ko terakhirna, dia na to gaga wa rinungi monrina. Dito nagaga andre. Ipatamo ko sumpange. Ia tuwe o ko sumpange. Berubah itu dalam jangka 3 detik berubah. Ia kuyomang ia tuwe. Mapalla macakke. Mapalla macakke. Tulima ko tu. Berubah itu. Panas dingin. Panas dingin. Hangat itu. Tapi ia kuyemma ina ia mapalla mahangat yemma. Masih yakit tu madakah. Tapi ya kuya tu ko macakke ina yamma matanrat tu macakke tama lolalang. Tapi tanya wa esa ya ko esa mana sama cakke wa biasa. Ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin. Iya ko ya naro na tatuje tu macakke na ya tu tamma macakke tu lolalang. Aja na tapolai wa imonrina. Insyaallah deta madakka ya tu latu arewe. Deta rakong. Nah, deto tamadodo nyawa. Nasa purai pandron nak nyawa. Dek to na to malam ko to pura buka. Patalun rumah tu papuasa. Nah saya dek to juga maliwasa madodo nyawa mak. Itu makanya guru tadi na pandre. Deni mau yon na andre na pemandre.
Engkat tu tahu makan dari itu ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu merigagay. De ulaya na pura na buka de makale matana ni sa di papinadiko. Yo po ko to magi mega mananre tu mandari makoa. Pa angkat tu tahu mapuasa balas dendam. De to nga sananre kosoy tapi de nagandro su ya na mere sinamba si. Apa ya tu puasa talu tu tahapan na. Nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Teluh ya kau makan detox berarti palega racun. Itu sampai kau puasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kada tu makalele apa penak dingin. Magai nasa vaksinin na yero racunnya kilala watak kalewe itu na konsumsi darah. Nah sabak kat yero andre itu ampai koto puasa aja na megalak dai andre koto buk manre subuh si bato buka supaya yero darahero capu i andrewe ye ko capu andrewe lawi mala yero racungo kulala watak kalewe iya na ro nalaga makanya tu ko puasa te 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kelona agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasala ngoko bolata atau pipa, si tau na lariwe, angkat tulumu mak dake ko bandrena. Iya na rolumu emelo ilagga pada mati watak kalewe. Oko tu tabin na sarape angka racung ya sangi lama. Iya tu lama iya na romelo na lagga darah. Kode gaga andre. Jadi itu ampai ko meki makanja madising apuasa ki. Jadi carana te ko me madisi tu mapuasa. Nah sabak yero racun kilala watak kalilaga. Padamu itu tau melo operasi, lai suruh tu mah puasa. Itu. Dan kata melo operasi, makan operasi kau aja karena puasa kau. Itu. Malang kata melo operasi suruh aja nandre, karena itu ada pengaruhnya. Padamu itu kau mah puasa. Jadi ya tu tau mah puasa pak, tahu na pacingi alena. Ya na riasang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa, noni timbangannya angka 2 kilo, angka 2 kilo si tengah. Yan angka puasa denen no timbangan na salah-salah lagi berarti nama puasa itu. Maka balak mia tu. Iya. Jadi ya kona dapi 10 si dilatu 20, maka deto pandrise stabilisasi. Jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang. Si sambun ni. Apa angkat tu sarap tak tutu magai nasabak na tutu ilama ina tu ampai to macomo madari den ule pasidapi nyawana den lancar peredaran aja mau tersinggung ini to macomo ya. Jadi makiro tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek pema tu timbangan nalewe karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama raji itu tema puasa. Manyamatoni tu dena tu namega andre. Apa iya tu di selangnya tau matapai nasa nabita ususnya itu tertutup. Cik di mi ipandre. Yaitu ampai tacek de mi andre na to maso. Tapi iya tu kapere nasa nabita pi itu ususna na pandre manang. Itu. Iya, pi itu. Jadi ya tu ampai koto mandre ko ya ko asolaper aja ya asolaper ya ko salaper ngin madari tu cede miandre dan to maso na to biasa ge makwa maka dawe na napa je cidi burasa wandre masona memang kalau orang sering puasa begitu tak cede minandre na masona sabata tutu ya rususe cidi menita buka. Ya mi opo ini to laigan rusu tak buka mana temang. Onro to na magalak mandre. Jadi aja tahera kong katau makna lama lagi nang katau tat pitu timpu minandre na maso. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka usus na tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, mak itu. Jadi tapi aja mot kong katau manre makan kapire ya manre kapire de istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan makanya kita itu diminta berpuasa. Tapi aja tak puasa leyolo pangkat tu biasa makor mak dupa puasa
Dia pernah puasa, tena puasa. Wah, diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dia na marigaga. Biasa ka makomu pata ko pasetangan ni. Ko tamai puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira itu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapitan na meki magere sapi. Dia na marigaga. Ya rongkai balena. Bale tala. Ya narona wasan. Sahakangi. Mapabuka ki. Kemudian. Itu pernah tamu waktu Tama nih. 3 siaga na tamu. Ya. 35. Oh ya dia tahu pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka da situ ngena iro ulan ramalang Pak Bu, malam Lailatul Qadar madarina lalu teh kan. Meka Pak Guru ki aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tanda na lalu. Tanda-tanda na Lailatul Qadar. Na saya ko elei ko mubai matan na soe. Dena mapallah. Menre macahaya. Dega aga pelana. Dega gunana tisangiro. Apa ya ko menre iya matan na soe. Dena mapallah na kalaki. Onak wani Lailatul Qadar berarti lama nih. Aga gunana tisakolaba nih. Kak Dena tuh mestinya itu sebelumnya. Kayak ko makadaki, oi muba mata nasoi, oi Dena mapalap, oi berarti unak ruannya Lailatul Qadar kalaba nih. Agak mau pigau na laba nih. Itu kan makiro. Maka itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tahu lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tia sange itikaf Pak Bu, ko itikaf sempurna dena wak ditorewak lo boleh. Mapamulai 10 terakhir tolo masigi dena wak ditorewak lo boleh. Wak dimuki masuk boleh masigi lo mimak jene pergi buang hajat rewak sigi pe malo masigi. Ko meki rewak lo bola rewak melo tadui baineta mas manre subuh na rewak pe malo masigi. Dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf. Nih, yo puidi na torewa hama tindro sih. Pani pasinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Eko carana. Lauki mas sampajangis sabere jama oko masigi eko ramalangi. Jadi mapamulai si di ramalang. Lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunnah patan rakangi monrina isah. 2. Jadi as sampajangis saki bere jama oko masigi napa alai sampatan rakas sampaja sunnah imonrina isah. Apa angka hadesa na tu? Nigi tahu mas sampajangis sa bere jama oko masigi pada ko mas sampajang isi puluhan ni riolo na po Allah Ta'ala. Nah nigi tahu mas sampaja sunnah patan rakangi monrina isai padai ko mas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Tepahan nih. Ya jolo 2 Mega tuh tahu ko ramalangi mas sampajangi sa patan rakang napa dena sampaja sunnah isai monrina isai. Napa mata jataraweh. Maka dia tahu pandrita Pak deke ngiko pahala. Dia mulai pasiselei betuangan na ya sei apalan na sampaja sunnah isai patan rakangi monrina isai ne sampaja tarawih. Apa iya ro sampaja sunnah patan rakangi monrina isai maka dia nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patan rakangnya.
Angka gatau pasetanga mulai masa paja sunnah 400.000 rakaat. 20 rakaat na lagi mau diisi. Apalagi kepada tu sabu. Na iya na tu sampai sunnah patan rakangi mondri nesa makin nabita pada ko masampaja ko patan rakam pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ini nih. Asam paja subuki berejama o ko masigi apa makanya nabita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampajang ngissa berejama pada kutomas sampaja si poloweni. Yalai patan rakangi mondri nese sampaja sunnah pada kutomas sampaja patan rakam pada malam Lailatul Qadar. Napa mas sampaja subuh ki berejama pada kutomas sampaja si weni bujur. Mana sanita lolongan. Ya benar ro tamalkan. Tapan nanu ngak bani. Iya ko yang pati tulay. Iya ko de tadapi ilaw masigi mas sampaja mangaribi na sabak marep paki pa angkam itu to mako tu pak. Ya to no punangin panitia ajak na langsung iya ko ramalangi iya ro sampaja mangaribi de to tu na marigaga ipalupa cede watuna. Alengi waktu koro 10 menit purana batawe napaki kama apa mega to tu pak bako ramalangi napai 3 menit purana bala sukama angkamo pisanggara ako tibun na tayo na mena lo masampajang eta pahangi tato ro icede iro iya pudame manyoko aja na idi tala ukuran aleta maka dia ko iya panti pura nak minu pura nak manre sanggara selesai ini de angka tahu pak de nakalagi ko de nanre yolo iya na buka na saya de ukalagi ko buka ka kotanya andre ya ko beppa mi de ukalangi talengi kesempatan tahu manre cinampa aja na idi male ukuran aleta maka dia ko iya makwami cocok di ko cadi di mume masampanya na makai ga tahu me macio. Jadi alengi waktu, ya tu waktu na mangribi sijang. Jadi ya ro 10 menit, alengi ro 10 menit. Ko pure bam mangribi, alengi waktu 10 menit. Jadi pas tama waktu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit. Na buka tau ya ro buka ko bolana angkato kesempatan kesibukan apa lo masigi iya tau sakang apa ini tu nonroi pak bange apa kata tu Pak Bako ramalangi la ilaha illallah tempat tibi terjaga Allah akbar syadallah aweh aga mana lalu ko iya apalagi ko anu na bukate aga sana dadara angka mo pikalukunna apa Allahu akbar tega sampai macam-macam lilana batal tu sampajata kongka ko sumpatan apa temak mana sabatal apa batal sampajana te komandrei jadi tapakanya ki cedero iya ko pura ki bang angka towi ta macca pak angka masigi macca dia samaca radio napa bang ko pas tama buka asan pakai radio iya kok kato pakai kok iya serine napas naponi kok nah tapi dia na bang natajang igangka pitu atau 10 menit napak bang tapi ko pure balansu ni kama makiro tapi ya makanja tero tanya ko bami meto na curi radio napabangi jo radio latu iban na radio matajang ni bukan itaw pura ya romatu napai bang idi mani kaya tatoro si bawa yang kedua sampajang isay deto tu na manigaga ipalupa cede watuna aja na pas isay tapa masa pajang isay ni de makanya ko makada de manigaga di pak bangi makada pas isa bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat atau 10 menit 15 menit lah napakama nasaba iya ro tay kasih makun raye melo elo masigi ero arepang pak pura ni mapabuka maga aja takada liga suro ide nalo masigi buka ede nakwa
Iya ko masyarakat itu ya toro dia nama dia lah dasar alebe jolo. Usahakan supaya nalai te baraka na ramalang. Kalau kasih masigi mak bere jama na mega na lolongan apalan. Nah itu. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya. Angkat kata makan maga kau mayo kiri ko ramalang. Iya. Makie. Tanya yoker bang, makandang, mak game, mayoker, dia narusak puasa. Tapi itu perbuatan yang melalaikan. Perbuatan sia-sia. Iya. Iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana. Iya ko nahalangi ki untuk masih kiri, nahalangi ki untuk beribadah, rogi ki itu. Nah itu tidak membatalkan puasa. Iya miko botoi, rogi toi. Itu aja. Jadi tetap puasanya tidak batal. Dia na batal. Na kurangi mi baraka na puasa. Tabahan nih. Na kurangi mi baraka na puasa. Pada mi ko mapuasa te nak bele, dia na batal puasana. Makuram ya palanna. Apa ia tu pabatali puasa? Termasuk mega to biasa jamai. Biasa kita giri do cilita bulu manu. Biasa. Itu ndak boleh membatalkan puasa itu. Tiustel, tusuk telinga. Angkat tu gabuse. Aja. Kalau puasa kalau Syafi'i itu batal. Iya. Sama puasa tahu ndak boleh itu. Iya. Tapi kalau lima mi cucu ko mata ido cile ni pakwa dia nama digaga. Iya mi kolai giri bulu manu. Itu jangan. Itu ndak boleh itu. Syafi'i itu membatalkan puasa itu. Kemudian berhubungan di siang hari aja lalu. Angka kamat coba-coba. Iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah. Tapi arone mi makun raya dek to. Iya. Arone mi ti suruh matola anna pulona asone suruh tolai. Iya. Tapahan ibu. Arone we makun raya dek to. Desotane guru tak. Maka dak deje ronade lek pong Allah Taala. Manang kana pada mi mapigau, manang karone mi. Lai huku deni huku makun raya. Maka de guru tak dena tama bangkungnya ko wanuan na ko dena lempu bangkungnya. Tabahan nih. Tanya wanuan na bangkungnya salah kak, matan na bangkungnya pak malempu. Itu. Makanya lena suruh mapuasa 20 pulang. Tabahan ya. Aja lalu kita coba-coba. Kemudian, iya. Iya kota lupai manre subuhe. Wading yang penting makanya matuk kota meramalang anya memang ni siulang. Makan sahur 1 bulan. Tanyakan memang ni. Wakatai manre subuh karena pengalata untuk puasa ramalang selama 1 bulan penuh. Iya kota lupa ini manre subuhe selama ni apa pura memang ni mania. Makiro. Jadi itu makan sahur sunnah. Tanya wajib. Tapi aku puasa wajib. Makan aku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko di kostas dena to sampak mandre. Masalawa ni ko masigi. Dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minum. Ya mi ko bangi dena rawadi. Tabahan ni. Ya ko imsaki. Dena mariga minungi. Wadi to mandre ko imsaki. Tapi ya ko bangi te dena wading. Apa iya tu imsak dia ko kampot ta 10 pi mennek melona tama subuh na imsak. Angkamo pawattu ko tu. Jadi aku matangangi manre na imsak. Aja mo ta papisawi. Tapi atika ki na sa bace dia mani wattu Iya mi ko bangi te nang ka ko sumpat tataluani. Apa iya tamma iya tu batali. Tapahannya maki tu. Jadi aja tak ada ko imsak ni wala ba ni ustaz de. Ya ko imsak masih boleh makan karena belum subuh. Kehati-hatian nih. Iya lalu tuh ya Pak Bu, iya pawanre subuh ko imsaki. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Jadi ya ko pura nak mak buka, malah nak karoma telu,
upatamo kowe si kaca. Napa ututu uremme. Mo sahur pak matu na yarwandre. Napa winu wena. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Disebut air rendaman kurma. Ya kopura siki matu minum yaro. Kopura ki sahur yaro. Tala si talu batu. Taremei buka pasiki matu napa yaro tabukang. Itu paling bagus. Iremei karomana. Iremei. Talu batu mo. Taremei. Tapi ya kau angkat tahu marame karoma talu batu. Nulem manre na puraya tu kuat betul makan itu. Apa ia tuh karoma itu iremei. 1 biji kurma itu kalau direndam. Itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak buratopa tuh. Ya kau tahu madari nakan penyakit mah. Tasuroi minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa. Alikin katu kurma nabi. Itu talu itu. Mana mabolongnya. Ya roh. Kemudian. Angka ini terakhir karena sudah masuk waktu. Biasa engkau tahu. Ketika berhubungan suami istri di malam hari. Orang malangi. Namelo manre subuh. Tidak usah mandi dulu. Ajak na tadio jolo. Apa dia tu na batalkan puasa. Tanya tu pengaruh puasa dalam keadaan junub. Pak Mega tu tahu maka pura berhubungan. Nasa itu melo jolo camena pemandre andre bandi jolo. Maka dapat kau nikot tamai subuh. Dia nama rigaga. Namo tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah. Dia nama rigaga. Iya mi ampai itu dio apa meloki masam peja subuh. Tapahani. Iya mi ko subuh ina paki berhubungan salah-salangi. Dalam misalnya malamnya kita berhubungan. Patopura camme toloman re subuh de nama rigaga. Ajene bani na paloman re subuh. Pura ki matu man re subuh. Namo tama pi subuh me pi subuh na paki dio de nama rigaga. Karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah. Iya miko tama ni subuh na paki melo berhubungan apa salah. Tabahan ya. Pak Mega tu tahu kasi dia na pahang ngero. Iya. Yo poko pahang iki mana sani. Tapi penutup. Angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Toh. Tabahan ni masuku. Pas tama waktu buka puasa, ambil air minum, kemudian minum, batalkan puasa, kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan. Ketika ada anaknya dari situ, kata Imamul Ghazali, itu bisa menjadi seorang ulama. Maka dia tahu pandrita ya komeko, dia nggak tahu pandrita, ya tuh waktu makan jalada. Tapi ya kopu imang aja lalu tak coba-coba ya pada tajang itu teh masa paja mengeribi. Aja lalu. Tapi kapan mata la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.